Bia Kamal ka Noor Online TV ka jan gwasame banaro dan palpin ka banaro chame ban jaling. Arajan balinga jan gwasame araj mishore lat mishala no enwo deshni Uganda shaka nangre wacha ka sa Sudan ka gwe ka jan de kordar tin. Ban jakul link doba dian nanka kamore wishin winiki ngum mishore lat tok wala she tok kaj wala she kaj ban jalinkel. Dini Uganda shaka nangre wacha ka juba. En wala shanga jandang rawido baro ka pay diokron kina daraw wide jandang rawido ngwan jen shanga dana biya ler me biya jelen ka jan mi jira me jidit ka jan channel me ngot kan konon yam de jogon o jen nyaka ka nasin ko kientin content na ka jen de kan tok nori ki de kan lere link ka tung nori ka Noor Online TV bana rache me bana je chu kwen kel nyaka ka nasin ko kientin gor ka jen o de kan lere link ka tung nas bu kon show re rach en banlinka jan gwasme name ture deini Uganda kwad mishaka turten bukona shuling kele nono shitkamen shaling gwasmo ka tukde shalad no sha deini Uganda chakan nangre wicha ka sa Sudan kan deini Uganda shwalka ke UPDF chakan nangre wika sa Sudan gwad mishaja gorten ka social media Sharaja malade no she talk Ramadan la ler de ni Uganda lat would mishali Lieutenant Col Dio Akiki Ramadan and la ler de ni Uganda lat charge te media den koken ki website en konti la roini leri elatke sharno jeni she talk en tourment cha nyok ne tung ka social media shalado en tour no mo tour mishi wa tour mishi outdated ke tour mishi atur ko gwas me ber ke tour me pai tour chet ke tour mishi anen gwas me jani shi tour me pai tour na me charaje mo chejeladi nono jeladi no shi tour me pai tour ke jen pai me ane tu ngwana long lat ke jen o dongor Uganda no bika kur bikana togre wicha ka so Sudan gwat ndan tie ke kidien ke so Sudan ko te ke which michikana match amat ray wika Sudan michalad no en wajja mo te ka jentong mon to wal ka mim tin ka jen ka ba la ka dul te deni Uganda te ka tin chalad no ko gwa sedan no mo akel mi chagu jeno dongde dwalde jeno gwa dana te kay mo te tin antam chalad ne nyok men lat ka ne ma ka jaga social media ne den konti shi gwar ka social media gwe ka jeno dongde ko dara to re wish ka juba ko la self ke ma yadit jan de ni Uganda de kanang re wecha ka sa Sudan ki ka juba ko dong de jawo gang kan de into to mi chete kur mi chora la re we ka juba kam de ni sa Sudan chi kame ngai konen go kur kam sa Sudan karwade tetin jen kwala gor tame ba queen bi no ba jalat ko barik to ba ko wuch dungno chagu jeno dong mi chi self ke ma yadi mi she fail kan pass dong da ko da je to chagu jeno ken nei de ni Uganda titin nang kare wujin ni ko ba jawo gang ko do bana shalat ke je titi kan dub dang rotin content dal na ke je ki dub dang rotin content de ni Uganda nang re wuce ka South Sudan ke je ci keme changani wal ci sab ke me yadi ce de ni ce ko nang re ka South Sudan gwa de da ne shi civil war ce to re ka South Sudan antama man chalat netin kontil la kum Uganda ken media tin ko kentin dit chalat no en tourna me fake ki raja chalat gwasa me fake telemi la tutin en tourna me cha tour ka gwas me shi chaje pai surun tama cha raja mo chaje kwen netin kontil Uganda ne ki kuma Uganda ajele dan yeli nga jen gwasa me ka do badana dol na ka je ko don te ke dini Uganda te chore wi ka so Sudan ke juba ate dong de korde kan to kan wini jele dande kono nyaka jen gwas me mi jira ma jidit ke jen channel me de jogno jen nyaka nasan ko kien ko blatin ko kien tin ba nun ka Noor Online TV bien kaling gwas dana pay ka tokten jen dana de kon lat biate kamal nyaka je ka nasan ko kien kontin gor kaling le ne me en go ne me effect ke she tok cha raja mo cha je queen pinye nono jen dana yeling biate kamal